too much GH Ghana wa hale jumedie ena wani egusu a wo hwe na musumfo muni aba ekwesikapa ena motimini na ebusuafo na wotwetwe mu ekọ na wie ye chese eye tema Newtown de wo mo ante eye asemde eye brichi anase ensem kese bi asi ewo eye empotem ho no ma chese ejai eye tememufo wo mo ete empotem ho no nyina chese ahodwiri esu eye papa se maami a eye wadi infinhia eduonu eye enine mature 24 years and dia ebebeto edwa eye se Abigail wonu ankasa sisi am no wo kasa ide chese wode ne ho aka ewura de wadwa na onu nenim baabi a wakọ akwa tenaso ye maami eye enamo nsem a wadie eye sem wonu ankasa eye ne ba chese wonu ache no awo no watimi asi eye akwada no abo ama akwada no ato ananano ewo eye ensiedo a chese ensem we bebeto eye abonten eye mpotem ho for de wo mote eye ensem no wo mo ehu edwiri wo mo eye papa na abusuafo eye ensem no beto eye edwa no nipa odi information no ebebeto abonten no echire mu am eye maami a wadi infinhia eye eduonu eye enayi eche miniaba eye Abigail no wonye eye obi a woye sound and stable oye obi a chese eye maami am wo on drugs eye kan eye weed yi tramol ne de kan weed ne jantampi wo shibi tramadol yi wonum bi ene chese water free bibia de wo ye hwe wo hwea de eheli wo ye bi de wo ye ho wo ye bi chese bibia e ba ma wo bia high bibia ebema obi ani so ye hetu bibia chese eye merema na se emrantie wo mo asiso eye eme ebinom krampo efamu ehwere wo mo kra ebi krampo enam so ema wo ma dwemu ekane no bi ena eye maami a wadi mfinhia eye aduonu enayi wo no susu wo ye bi na Mr. eye bodo ena edi information no ebeba ema eye wo no na eye eyewitness chese wo confirm eye incidents no ede ema eye Adom FM for eye bodo wo chema chese maame no wo ye wo bia eye wo shibi enu tramol enti sada no na chese wakwa twitwibi wakwa high bi ene chese wo de eba ye no wo hu eye ne ba ne se wo ya aboa bi chese wo ye tefre ene ne wo start kwosesa moba ene ne wo de bro eye akwada no bro no akopem se akwada no etoa eye na no ewo eye ensiedo na ebra akwada no ejemu anase wo ja ahumi emu no a maame no ohunu se da bi wadi bonefosem waya ade a ense na emfata no ene wa ena wode ne ho so eye den eka eye enwura wadwane asese dem eye nuanom wo eye Tema eye Newtown police station no wo so ate wo ho eye gu eye emonten so a wo hwehwe eye Abigail yi echiri aye akwan ama na hunu denti a ema ni disa ebone ni ebia na wo mpese wo mu no se ebia na da no wonum eye wi yi bi wonum tramo yi bi bai eye bibi ene ma na trigger no ma na yes anasem eye enuboni yi bi a wo fa ye enunti ene ma na yes enti se dem eye aposefo ehwehwenti wunu mabaye bia wo ba be pie mu a wo mantam wo mpeso a eso na ne so ye ne krakrakra tumu sa abaye yi dem we de enya ha ena wote wo ye wowo na wo hwe ne su ne ne ba na hu nkro ne ba na hu se boni bi ena we de ne na wama eye Tema Newtown police for aso ayeden ate na wo mo so etimi ensa so mu na enkomodi de ne eye nhwehwemu a wose ekoso no wo mo ntimi enye emfa ho na wo hunu botayenti a ema ni di sabone na ebusuafo ye hwe eye ade bi sesensei emabun emprewanyin san ya pri ye ho ewe ye den ekokwanyem na afei ebetum pempe so bi ne ye bedi enkwada no awu ye bedi nkwada no bone no enye na wo ukokwo ye eye den then unya ready say wo be hwa akwada unya ready say wo betete akwada woni eto a wo de betena se ye akwada yi me hwe no akwada yi me tete na enye ukokwo bie wonam 360 san wo so ukwa akwaje agu musa ayeden na ahu da bi odwe ho a won hyeda entia eya na emema no bi no so edwebo because we nim se wa hye ni oba ni nyin se ye wi wo so wonya wadwen se ana wo hwe wo ho na wo tebia we nim se wo de wo ma mema ntwa ba bi na wo podwe chese da ne da ye bo wotra anopa anadwubia ye bo wotra na we nim se wo di sika gu kotokoma betimi di ahwe ba no wo so no wo tu wo zipu mu ananka ye den
Emema ba na se o mo se chese o mo se podie wo mo antum man so anka mo so wo se mu nyansa se so wo mo antum dia ene yeso ye be kan ye na to so yeso ye adwen se yeso ye nkan ye na to so na mo se chese dwama ye de na mo se chese ye de ho ye de bebe be so bia na chese enwa no just yanya weak point yanya so wo kon ho yanya so witirimu yanya ye wuse ya na chese wo so na ne se mbuto na wo so wa bode na wa jeja ho de ama mema no wo mo ene wada wo mo nyi mu wie na wo mo gya musi eya kwantimfi anase so wo mo gya musi mu a na afi enkwada ena eba be hu na man enkosi da ben ene ye be hwere eya etitiru because obi enima brempon acha so wunim de akwada yi anko obeba ba be ye daache enti so wunim se wonya ready wonya krado se wo be hwa akwada wonya ready so wo ba be ye maame wonya ready so wo betiti obi ama eye nipa na ba be ye nipa titiru anase nipa na ba be dru eye empepe so bi onu abetimi ahwe ne ho a enya won susu no adenti na won so won ka won an ento so na won bo wo brandrum pepe so wonim se sa brand de wo be ye ready say wo be bo sa brand na so wo be ye ready so wo betiti obi wo ka sesi a de ba beta bontia ne say adwuma eni ho say enoma yeden enkrofo ko nsuo enkrofo to nsuo enkrofo ye adwuma bebre edi nya wo ma no aduani edi enye se be ma no obeda a wo be ma wuska nko ene ye ade a wo benya ho edi ayeden edidi mo ma ye ndwen na enoma bi wo ho no ma ye ya mo ma ye ndwen eye prempem eni ja ye benya because be ma ne de wo no wo ginani wonim se mo susu uji wani wo ka che no be ka che o se nya ono nko na enjoy ye mo mienu nyina na mo enjoy ye ensusu na ekana aba na se asem na aba no yi no mu afrim wo ntimi nkonko yi hu afrim se wo be yi hu afrim so wo be kwakọ ya abortion susu no ejina enoma mienu ida se wo benya wo hu ene wo ba ana se wunya wo ho enya wo ba na tese munyina mo be ye de mo be to na nanom ewo eye ensem enti ma ya mo masa enoma we enya eye asua de se wunya nya ready se wo be ware ana se wunya ready aware ne nya maaye na se empena twe e na wo twe a kai hunu se empena twe no bibia betimi aye de ese because of say sex abeda ne fun sex abeda ne game wo bia edie ne de oh ya no aye de wabo ho ban ede aye de afri ho na ankofo wo ye ne kase bi say amfa amba because ese wa ku akwada ye afri wo no ni wunim say ya wa wo de na so ye aman no aye den ede wa ku ni asotwe bia eba sesi ya wa ene ye de ebe baba ye den abeso wo be je asasi so de awio na kokopie mu e wo so ahimwa a e ho so wakwa akwaje eye e ho ede enti abusua said they did kind mama ye ni enda ho na mama ye ma eye emema no mante wa no emfa eye fried rice emfa chocolate emfa tese ice cream emfa tese nyoma bia ubedie wie na sabi o sabi be kwakoja wona ye go no na ada ye ma ye mfa ohaw ento ye so na echire no ye konko ye boni bia ye benu eye ye ho na afesu so de ye nkwa ebesan ato eye ensanyem abusiafo aha na ebrebe ma ye kwan ama ye de eye ensam no esie o adwintwe bi fa eye eho afutu obi so a ubetimi ede ato edwa ama eye ye mabunu no na wo mo so etimi afa subscribe to channel no mi adoma ne so se de nya upload video bia wo so etimi anya notification wait me so follow yen e we IG page and your Twitter page so @tumagh_media e de APS kapa that's ne ye basane share me de Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren won me nka mo ni hwe too much G8 mo ye too much na me so me ye amo fire too much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much GH.